minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil khaibi wa yuqimunas sholati tawa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini berapa panjang? Nih. Ini berapa? 5. Iya, coba sekali lagi praktek panjang 5. Bima. Iya. Lanjut abang ya. Kita cek abang ya. Abang sampai juz 3 aja kita ya. Dari sini. Iya. Dari sini coba abang. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna nakalal lima baina yadai hawa ma khalfaha wa ma idatal lim lil muttaqin. Wa iz qala Musa liqaumihi inna haya murukum an jaba. Ini antat. Nah, coba ulang lagi. Antat pendek bahu Baqarah qalu atat Tiji khiduna pendek wa qala a'udzu billahi an aku wa ina barim qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu walal bikr awanun baina dzalik
milun. Tu ma Tu marun. Sadakau gawala alif.